mukanya hagiye kuba igikorwa cyo gusinya amasezerano hagati ya Bruce Melody n'Intare Arena. Subiramo numve. n'Intare Arena Turashize none. Yamaze kwiheba rwose sinzi uko bimeze. N'abatindiye munyemerere mufashe twakire bwana Kyle Scofield akaba ari wahagarariye Intare Arena ya kwa muganga barebe ko gifite ubwonko mu mutwe. Mbabazwa na performance. Ndumva naseka nka wa muhungu utagira amatwi. Yesu! Inguno zikiri nshya zirasetsa muri bya hatari. Ani ujya ko ukabona umuhungu cyangwa umukobwa atangiye mugenzi we wakwejo wenda babwiranye ko bakundana cyangwa se wenda hashize icyumweru babwiranye ko bakundana ukajya ko ukabona undi atangiye undi ngo nice to see you online. Ese mwe murabona binezekeje mwabimbwa mwi. Tuyage gato ku ndirimbo yawe ararenze. Okay. Bifise ndashaka kumenya ujya mu Queen video yawe wamuhaye amafaranga angana gute? Ntana 10. Bigenda gutega big ngo umuntu ashobora kwemera kuza muri video yawe muraduga ruguru muragira birarusha atamahera muhaye. Ni nkuko nanje naje mu kiganiro utandisha. Kunkoraho nkanje. Jewe ngukoraho nkanje. Wowe nde? Njewe wagupfiriye. Angana ni mwirimbe ku buryo uvanga warampfiriye. Ngira ngo namazuru n'umusozi bicaciranye. Hari akantu nshaka kugusaba. Agaki? Ndashaka kugusaba umutima wawe. Umutima se ngende bushera umukanya uraza unsaba umwijima n'impi. Turashize none. Wambwa. Fasi mpaka numero ka telefone. Jya kuri MTN bayigure. Yesu!